Yada say yamu akwaba Adom TV Badwam Jumadi eso yada writer say wode akudemu nsem no ebre ye ni akotie apomudemu nsem ane ye hye ana wiki mu nyina no ye stroke yada say de hia ne so obefre doctor 0244867068 na fe enkomo no wato so wo ho na yada se kwaso amafidie no na mamboatman so egu ahoboa so enche na fe de ahosepe no so abro na wahunu ne ekro nenso Faith Homeopathic Clinic for abeka yensa ewo ha mene Dr. Abigail ene wo ha se ne mema ne boye chidom den ti ene Dr. Abigail ba bi din komo na Faith niomba hodo a won mo ye wa pomuden famu emi ehu ye yedene no watie ne ye na fe number no wafa na fe ya to so ewo ho doga no pa ya mu ache ya jiuso na bibia boko de nyame adom bia ho ye nyame ase last week ne ye hu ai se adwuma no so do atwa so nyasam ketewa ti enen so ye di nkomo afade yo ante afia me da se bebre nyankopon onye okese em se nada anopa bia ye hia se ya na ye enkaka ye ye kaka ye hu afa yapomuden hu nipadua no tembia meka se e wo se ye study nipadua because ehia enu ne crying ede ko ede ba yebenya sika bibia igine nipadua ne so nti sabri bia no se bibi enkoyie na se ye ntu ho anamo ana se ya nhwe ho asem anka ne ye ka so we de normal me da ebekọ a ebia eche na obefo so se de mekoje ma ho me ofie no samre no afi na ekoyi ohaw kese ede abe nipadua no enija akoji na ofie nyina na akoye ohaw bebre nti me so same ya wajibra o hwe no e Faith Homeopathic Clinic na ye kese your branches bebre e wo Ghana about 4 or 5 Accra ha ye wo Santa Maria Antieku Junction anase Santa Maria opposite Abuya Junction na akokuma senso ye wo Ahenema Kokobin 18 na akọ Takrade so ye wo Anaji Police Station Ukokoforidua ye wo Poly Junction Landry Manager Road na akọ Bogoson so ye wo American House nti same ya wo hwe me baabi a mabobo nyina baabi a eben wo no me de number enso tudwa nti wo fa na wo fra ye be ma direction pacho 0540 710 940 0540 710 940 anti afia enem pese me kaka ye ho ewo bibi kakra fa pains a yete ewo nipadua ni eye ahoro bebre na part bia na say symptom bia ewo part bia ewo nia aye affected ewo that area ho nti medical ka bibia ka pains behind the neck and say ye kon huntin no ya tem bia ye ka say ya na so bi obi wo be sorry no ye kon huntin eye ne ya na say etwetwe no obi ka say o madam kon so nti na amano abasa but enye nyina na ye da ye kon so ebi o ha na problem bi e na eba nipadua no bibi ti say pressure ebetimi ama akọ huntin no ayoya say gastritis nso a ebetimi ama akọ huntin no ayoya nti hu say a start bia wanya ointment bi o de atwetwe be 2-3 days na enko wa fa edro bi enko a e wo say utu anamo na akọhwe adekode a ekọ so sa because ekon no ekura nipadua no nti say ya oba mu na bi ebedu ma bi utwa na enye yi a akoye nsem bebre na bibi ti say joint pains ya poso no anase yenkoto baby a joint wo bia etimi ye oya anase sa hawe etimi ekoho bibi ti say malaria ye fan say eye normal but enye normal say enye yare eketwa eye ade a edi enya ewo oman mu ha nti se bi wo no ma onya malaria na wa fa eduro ohun so me okay ana symptoms na eye me no abafom na wagyae ebi a na ase entu nti asientu na ewo nipadua nim ewo nsunsun so a edebre nipadua nti sometimes so beda bia abesore no bonsa o joint anase waposo eye wo ya etutu anase bibi ti say arthritis nso eba eno so ya joint pains eye wo ya anase etimi ma joint ne kra etimi ehun no anase bia e kan say ones nti say bia obi nsa say fingers etimi kato so say ontimi emiem say I just order nensa epeja ne say ansa na aye ebi aye taifa red meat anase ye proteins no eye more e ma uric acid crystals no enso edo
edoso na settle your joint no nti eba say ya it comes with pains severe pains nti me so sa me ya ho se bia wa start experiences are joint pains ibi anase wo se waposo asha se A22 eye oya se weda ni mu enyu se mu nyenyu me so sa me ya wo hwe me ana utie mi no tutu anamo ebra faith ni enye hwehwemu ehu nia e cause sa de no obi obeso item bi o se nani subiri no eni subiri anase business enye ningina na ye moja na ekofom no eye nema bebre na e involve sa de no ote ho a obon se nema atwa ho ahia nyina e twan ne ho ebi obeso begina ho onso o him so se de obebofom o nante asa o nante no balance onan keka bom mesro ebi enye omoja na so ate eno aka se okoto moja duro anom wo se oba ne ye hwehwemu ne hu adekode a ko so sa business na na se eni subiri no so wan tu hu anam antefe a obeda no hu se nete ena obi ho no ma te se lower back pain ye sisi ne soro ho no ebi a eye wo ya titi se bi a watena se ache kakra won se eye wo ya na san ehyehyew won ebi a na kidney no ohaw bi e ba ho but unnim ana se bi a chlamydia infections bi kwamp ena aba eno so ebetimi ama osisi na chi won aye wo ya ana se ahyehyew odwonso untimi nyunso ye betimi ama dwonso na e basa ana se ebeba ntentem etimi affect ema no ye menstrual cycles no nti ebe irregular dabi ho ebeba bebre dabi onso a emme time e wo se ba no ebe delay ana se ebe kwa anim onso netenti ni nyina no se wan tu ho anamon a unhu enti me so sa me ya waje bra o hwe me no ni ameka nyina e ya de a ekoso woni paduanim enti me so tu ho anamon dan wani che faith minim se obanso a enhwehwemu a ye beye no ye behu ama wahu ne ekoso ti se obi o a ote wa na ne yefun egbubom bia sa de we oti nipam na se ekoso in fact arehosem nimguasesem onye comfortable bonso ye dede kro ebia na ne wu susu se ekoso sa no na enye sa na etie nema bebre typhoid ekoso sa gastritis ekoso sa nema bebre ntime se wan tu ho anamo ama ya anhwa se ye moja ne hwehwemu na wo se ye ya ye beye ne hu ne ekoso sa se bia wo se a scan machine scan the whole system organs ni nyina ne hu de cause sanso a ye beye ne ehu intime so emre no enye ye dia intime science number no so ebiem 0540 710 940 same baby a wo bia fa number no o fa number no na ofra bi so go screen na screen na se ebi oho 0275 969 414 0275 969 414 and 0244 583 859 0244 583 859 Faith Homeopathic Clinic na one on more akasa dog yentio inti baby bia wo bia no ofa number na ye be kire baby a ye wo anase ohawo a ukomu no nso no udi ye ehun komo a ye dinchichemu bia ewo ho ebe ma ena ne mabobo so enya no nkwan so na ntefia ye ho adwuma ewo Faith yare bia titu ni kwankro yare no a ewo ho a wachia hu se enko anase wagya yare sa enko fom no dan wani bra Faith stroke for eba na ye cancer sciatica for antefia jai nipa no baba asisi na chim kra ekohwe no even uhu nipa na wora ho mesel same ya hu se sisi asuso osisi oto ase ne twetwen onan nyina ayetiti no entnase dan wani che Faith se stroke no obi wa na enya assertin aba tinante ne ho ayedin ontimi nante wohwe nipa na yede nata wheelchair ni mu a waye mre entimesel eno so dan wani che Faith oba ye behwe na ye hu se ne a ewo se ye ya onso nya wapom din anase nante no eba ye nka enya mema no nso no mema no nso na o matenka no ewo fom no no bi odebo ani na wajem said the last 2 weeks na meka ho asem nema mebre na cause sad no infections cause anase obi okwa secondary cause bi ayare bi ewo nipaduanim a wunim na cause sense de tem bi abafin so mebe masem na ne kofom na o pe emema dura ebema no anya ahoden but na adekodin the root cause no ewo ho nti se ye ntu ho anamon a ye hu nti mesrem obi a ohwe me se oye panimu
se o ya branti o ababaawa obia wo ba ye hwe ena nte afia me kan bibi kaka nso afa ye ni wane ho de bia me ba me ka se ye ni no ye kane a enti ensese ye tena se ema bibi ha no anase eho techema kese bi ansana ye to ho anamo enti se wo sori na bia hu se wani no ekekaw prunsu o felisa se de anwea bi eguso tembia be sori aye kokko obi o a awia kra wontimi hwe no ahwe light TV osi hu so wontimi hwe wani ni so ayokusu wonema bebre a ekoso ewo aniwane so obi o etimi ma nanim dua nankasa no eye ne ya anase ne ti eye ne ya because ani no ehetinim so but uhu se bia uti oya nti wa fefa painkillers bi na ekofom ebesan aba ebia na ewani no ene ha nti se wantu hu anamo ama in fact faith ye adwuma pa wo ye niwane nti na de bia me ba me kan wansem nti enye mpanimfo nso nko a enkwara obi o akwara bon se de bia ba na oposa nani oba o complain ma me hu board so ye ni sa na ma nyina e so utu hu anamo e bia de na ko baabi enye ye umfa ne ko baabi anso a dan wani che faith oba obenya wayaresa sa me locations ni bi me pa cho oba Accra ha ye wo Santa Maria Antieku Junction anase Santa Maria Abuya Junction na akota krade nso a ye wo Anaji Police Station ukoko Foridua ye wo Laundry Manager Road ukoko Kumasi a ye wo Ahenema Kokobin 18 na akobogo nso a ye wo American House nti baabia asa me wo hwe yen no number nso etwam e wo screen ni so ofa na ofra baabia wo bia no ye be directo free screening nso egusu koso scan machine na make one sem anti e free oba so ayenyi uska nti bra na be hwehwe mu bi ebia edro kakra bi na obeya hoboa kakra wo de beje ya hoboa na be free screening ni bi aside no nso ne wo other machines for physiotherapy oba na so case no ehia edro na emomu massage eno so ye beye ni nyina ho adwuma kama say detoxification e wo say ye ni ye toxins bia e woni pedua ni mu nso a eno so ye beye ni nyina ho adwuma e de ama sa enti ene ye fancy ha mpacho e da say enti Dr. Abigail Free Faith Homeopathic Clinic and then so ne aba bedi enkomo bebre de wakan wan kan wo de eno nches wo monya ho adwuma ubowura faith nko ade agidie na mo ne edi wram ho se be ya doctor fo anim de fo a won so kan Dr. Faith ho Abigail ho no otimi a share branches no so abobo so edoso ti be bia woni mi se wo ben ho bia no akọ number no so a ofa na waje nchemu ansana ebia ubedru ehonom